या सावन आसा दर्या आनी जिवीत एक व्हडें जिवितान कोण बेरेलो कोण मोत्तूच भांगाराचें कोडें मनशाक मोत्तूच वालोर चड जीव आसतना मोल थोडें जिवितान केण्यो मोत्तूच तुकानी शिमतात मोडें इतलेच फावटी ओद्रूस येता जायत्या साक्रामेताच्या जोड्या जिवीत भयणी तुजें चित्र रायताय उगोणाच्या पोट्या आबरू तुजो दर्यान उफेता पडो बुराक जालेल्या व्हड्या चित भयणी तुवें काकणां पडूंक जाय म्हूण गोवाच्या मोड्या एक भुरगो वाद्यो जायत कारांत ताका केण्यांनी बावयता करून ताका किकोत्तुकाच्या दर्यान न्हावयता ओकमानाच्या उजरांनी लोजयेक घालून ताका पिकेक पावयता पूण मोत्तूच लोकांक दाखोवंक मोड्यार दुकां वावयता जिवितान कितलेच फावटी आडकोळ येता आमचेर घडोन एक चेडू काजार जाता बोलत्याच्याच मोगान पडोन जिवितान ताका कोणूच लेगीत सोजमतात ते गेले म्हूण उडोन पूण मोत्तूच ताचें मोडें बत्ता दुकांनी रडोन बापूय एका पुताचो भीक मागता दुसऱ्याच्या दारां पूण पूत बरी मौजा मागता इश्टांक हाडून घरां पाय बाबडो रेस्पेस सांबाळटा सांगोना भायर घातलो म्हूण पोरान पूण मोत्तूच पूत पळयात पायचो इतेर कोत्ता वरान उगडा पे जिवीत मनशाचें लिपोन कांयच उरोना भाव भावाचें तोंड पळयना दुस्मान काय जायत तेन्ना मोत्तूच गूण वाकाडून रडटा जिवो आसतना लेकिना खरेंच मनशाचो वालोर कळटा फकत मनीस मोत्ता तेन्ना उगडा पे जिवीत मनशाचें लिपोन कांयच उरोना भाव भावाचें तोंड पळयना दुस्मान काय जायत तेन्ना मोत्तूच गूण वाकाडून रडटा जिवो आसतना लेकिना खरेंच मनशाचो वालोर कळटा फकत मनीस मोत्ता तेन्ना खरेंच मनशाचो वालोर कळटा फकत मनीस मोत्ता तेन्ना